Nadi beleke hambai o zendangka beleke no public ni thanigo very confusion nunggu te public ro very suffer gitu. Tani kaki TRPC jepuni simi search na kha search na baike ne puila sing latex dam 110 টাকা খাইয়া বনি পড়েতে 5 টাকা বার রকই 115 টাকা খাইয়া ke TRPC kanka latex na sing seat te scrap human no sing tamsura tu nyahai yakho sudu sing gutu simi sida ke jeta sim thanigo production mane abono sing latex ningi sing seat khaiye seat no sing phalo ninga tabo oro sing latex is dam 115 টাকা ke sing tabo roito mane abake gutu latex mane na rubber ni butui bona TRPC tabo zura tu 115 টাকা ke nai tu boni DRCC khai je kg go Nike, tamu seng open no zeta sini beneficiary ro individually bro private halai. Aba bisa ke hal tamu tu borok sini nai. Te various beneficiary various bro ni variety ne price ni bro jani jaje monthly halai jaje. Aba high ne bro ni nejo mulya mana income kan ke. Kaisa nejo mulya mana income kan ke bro jate private ro bro individually halai gai. TRPC kaise PSU bo latex nagai ne tongo te monthly hisabe porno a payment khaijai eke o 115 টাকা tab nai to mani aro jodi latex ni beneficiary ro khan ke boro je o seat phalai je kasaro kwbang ma boro ni je depriving maro a boro depriving ya ni yo kham kiaba boro kwbang ma problem to wi mane ba daily income ni bagai kisa masa phone rang ni bagai boro ma phalu a jaga na boro ni ne jomu no aro jaga depriving ke tabo ang beneficiary no apun kobok nai se Borok ni rubber ni social ni jumlo mana ikan ke. Omati hai kaisa PSU zeta register mobile borok kaham play communication nagi fal kan ke borok ni latex ni price no borok ni jumlo mana. Tabo gram di nang rubber seat tabo fal kha rubber seat khai borok 120 position ke fal hori se khara. Ab to sangsia borok ke family ko baksa ke 110 টাকা ke falai khara. Baksa 20 30 Inge sang latex je jaga bu tino se 115 টাকা nai ke. Borok abono snamai salba saldo foramai busu karni ho lebar khatom mani polisi 120 টাকা 25 টাকা ke man enga porani ara busu lebar ni dam borok busu tha te saltha salbri borok ma framani ar ni te ammonia ar ni dam busu kha om hai kai te manam sanam busu borok ni tam busnai problem face ma khai cost ma khai enga abni bangine sini beneficiary rono ko ngani busu bu संस्था bai khai kaham ke borok related tongoi abono borok ro khang ke borok je o je seat khai je cost khai mani ab cost ni mulya to muskri khabon thani wa je bo salthan salbri je borok ar ni go labor khai to mani frangai to mani abono to yei borok ar ni go time wasting to mani abani boni benefit ki kis ka labor cost kis kri abani bagine joto beneficiary na sanai je latex ni ro je direct latex ni ro khang ke ba latex ni ro ke bro ro khang ke Arungi porishram mulyo te extra arungo burden unostomia te arungo pramani rayani hai ni ngani bandiro kostomayo amne bangine latex je to sun TRPC ta direct nai to no TRPC on latex ro kan ke ndiro ni DRCC khai payment pore 115 টাকা kai mai to mani abu bus ndiro ni bagai time bu base te ndiro ni nechu mulyo ma abono sun tabo sini beneficiary no ma so ni tabo latex namani ulobu sang seed nagi de mano scrap nagi de mano bahike sini beneficiary no bono sang borni abono sang kaisa platforms nai mano abono sang already one so leja abni bagani ta kwbang ma company national international company ro sang asok nai abono te bahike broadly boroni ne chumula bai sang seed thang hai ka borni scrap thang hai ka latex thang abono sang bahike te industrialize kai mana abni bagai sang yapi dahari madam je tabuk je TRPCL je hai to mani latex je nai to mani practical lo jutno bagan hai to nai ro theke ba rangai ro rawi to bro horo sakta sumoy basai rawo tei bisa 10 ta 11 ta thani thumu ya koi tu bhiu inge latex pai TRPCL latex pai to ngan ke bro pi a jorawo bro bhaki phalnai bo bai communication ke to mani bagi ja hai ke ba am ha je practical je problem to mani beneficiary में है के बाद जे राबर जे प्रोडक्शन खाने रोगी अब उन्हें बिशिंगो ताबुक TRPCL latex फाइनल बागे बोवाई कम्युनिकेशन के तो बोवाई के बुस्कन सालना हर जगह में आपनो स्टेप नदी ताबुक में से latex already collection खाई तो वो सिने latex center में से deputy manager latex center संग जब तो जे जागो सिने beneficiary demand खाई आज अगर सिने latex center collection center आसुरी
इनके बनि बागै जों बार साग्लाय प्रेस मीडिया नि ब्रोंनो जों साग्लायदो जे जागायाव सिनि बरफ राबार प्रोडक्शन गोबां दं बुटैयाव खागै दं अथच निरावबो बुटैनायाव फाजनाय जागा करै रुल खायजानाय जागा करै रुल खायबे माने परिबो नों देन जमिनो मानिया आ जागायाव निराव जदिनो रमदि मिनिमाम 20-25 परिवार मिनिमाम 20-25 परिवार 30 परिवार फोरनि निराव आराम प्रोडक्शन खायनाय दंबो आ जागायाव जों निराव कलेक्शन सेंटर आसर मिलनाय जोंना आपिल खायनाय माने जों सब साख्लायखा दैखौ बखलायखा तागम देखेनो गोबां जागा लेटेक्स सेंटर आसर जों लेटेक्स कलेक्शन खायदों इंगा मीडिया नि बिसिंथे हायमा बार साख्लायदो जे एरियायाव जों राबार प्रोडक्शन खायदों अथच आ जागायाव जोंनि प्रोसेसिंग सेंटर करै आरो जागायाव प्रोसेसिंग सेंटर करै इबाङै बर प्राइवेट निजे इन्डिविजुअल माखायनि इन्डिविजुअल माफाल आ जागा दाखानि दिनाव जदिनो जों लेटेक्स रनानि मुसु खांखाके दिनाव जों बाय कम्युनिकेशन खायदि दिनाव कायसे जों एप्लिकेशन फॉर्म नॉर्मली खायदि सिनियर आसास जोंना फैमिली सिनियर बेनिफिशियरी दङ आसास सिनियर प्रोडक्ट ओखागो जोंना अरनिवा कलेक्शन सेंटर दि अथवा प्रोसेसिंग सेंटर दि जदि कहा कलेक्शन गय दंखा कहा और जगह न प्रोडक्ट दंखा के जोंना सुनो कलेक्शन सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर आरो सिट खायने जा आरो लेटेक्स जमा रनाय जा आ जागाव जों सेंटर सासे आसरनाय हमते एके ताबो गोबां लिस्ट सफायजा आबो कताल के आसर जाबिले अलरेडी बॉडी सफाय सका नाजा दंखा सेंटर बो आसर जाबिले इनके जारा मान्या खरो मीडिया नि बिसिंथि खनागै आबो जगाजग खायदि निरवनो जों कलेक्शन सेंटर आसर जाबिले अब त्रिपुरा हास्टेल जे राबार प्रोडक्शन बागै जे प्रोसेसिंग सेंटर है स्मोक हाउस आबुरो काइन्स जागा खायजानि दं आदि खते खायजाखा अरे अब भेराइटी वेरियस प्रोग्राम ते खायजागो सिम टीआरपीसी नि बखाते खायजागो राबार बुनि बखाते खायजागो अब ते एकलागि ताबो भेराइटी के खायजातो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बो खायनाय पीटीसी नि खायनाय हम हाइलागि टीएमडीसी बो खायनाय हाके गोबां एजेंसी राबार न सुरु टीआरपीसी खाया गोबां वेरियस एजेंसी खायतो एके वेरियस एजेंसी नि बिसिंथैनो बर प्रोसेसिंग सेंटर बो जानजानि कैपेसिटी को खायनो जों TRPC ताबो प्रोसेसिंग सेंटर खायतो माने आबोनते बिसों एक्सटेंड खायनाय निबाङै सिनि अलरेडी प्रोजेक्ट जमारजा बुस्तांगो बुंफिनाय जे जागाव सिनि प्रोडक्ट काहाम फायदो प्रोडक्ट गोबांगो आजाग प्रोसेसिंग सेंटर बो खायजाफिनाय स्मोक हाउस के ताउ स्मोक हाउस न होनो प्रोसेसिंग सेंटर न स्मोक हाउस ताबो जों राबार रुल खाय माने पुरै फुराना निके आबोनो स्मोक हाउस न प्रोसेसिंग सेंटर न स्मोक हाउस